ملي بشي سباس شبو و درفتي ودائما نميفانيو راستيجي روشا شنغال حتى نهجي بردواميا فرمانا 2014 هيش او بيلانا هي او سر جواكا ما ازدي سر منطقة شنغالي بشتيتي تماشاند راستي الفرمانة 2014 وقت شر داعش دست بگیری شخوا هرکس وزانه يعني كم جوجي قتل عامكي جران سرفي جواكي هذا شيء جرين يعني كوج بركرناك يعني هجرك شيء أهملت هجري براستي بشتي دما داعش 2014 هزي ملت ما بي باراستن بو ملت ما بي رخستن بو نقول ملت ما نزاني الشر بكي نقول ملت ما أودلي الشر نبو بس مع الأسف بي رخستن بو رخستنا في ملتي نبو زانبونا ويجك نبو جويكي أف قتل عام هذا سري في ملتي يعني الورد هم كارم بيجن وقتك فرمانا 2014 هزي جريلا هبكي جاي قنديل و يبقى سوري خجهاندن في جلي وأوريك فكرين يعني أو ملتي خلاص بوي ويركي هذا فكرين يعني أو شر الرقمي وفرماني شركي جيران الهمبري داعش هذا ما شاندن أو جريلاية آزادية هاتين و أف ملت فيرراب وسرخوش شركرين يعني في ملتي شركي جيران الهمبري داعش داما شاندن يعني برخدانك قال لك يا مازن الهمبري داعش هذا ما شاندن اشخوا هر کس وزانه گو عراق بتمامتی چوبو يعني سوريجي قالك دريش سوريجي مابون تني اف جاي قومتي دا مابو بر خدانا خورتد ما بر خدانا فان شروان ما داعش هذا شنابرن داعش تيك شو هر کس وزانه هر کس شنغاله دا داعش بسر كتبه بغداد نمابا يعني وي كردستان نمابا يعني اف برخدانا ديروكي ملت مدام شاندن 2014 داعش كيناندن يعني شرفا ما قال جرج قلت شرفا خوا وعراق باراستن يعني تشتكي جلقي مسن شنغال ده هاتا تشكرين الوردة بشتي داعش شكستي وشنغال هناكي آرام بو هاتا سر وضع إخوة يعني هم كارم بيجنا ومال الشنغال دماين أوي كقول سري جاي شنغال سردشتا كل كالشادر هذا الويشر دماين تقريبا سردشت در دور سردشت تقريبا 1400 مالك أبو يعني بيشتي جو داعش هاتش كيناندن وهزت مهانا باكرين سازيب دزجي مهانا باكرين يعني قالك جارا ما قلت يا بشي بخويني هاتا باكرين يعني تهيزكي قاسية بشي كتنا دا برخدا ندا و برخدانية كم مزنة ديروكي نمشانديا وعراق نپاراستيا يعني كدا يبشي داي فيرانجي يبشي يعني ما قو يبشي سر أساسكي باراستنا في ملتي هذا باكرين بيشتي يبشي هاتيا باكرين سيش هاتيا باكرين ساسي دسكي ما دينا باكرين آرامیه که شنگال دچیه بود یعنی راحتیه که شنگال دچیه بود ایدی عالم وگر یا سر جمالت وارد خوا عالم وگر یا سر شغل و عمل خوا دکان و محلات هان نفکرین يعني هم كانوا بيجن زيدي 10,000 شخص وقرقا يعني زيدي 10,000 شخص يعني وقرقا سر جوار خوا يعني برنگي آرامي رنگي خوش براستيجي شنغال يعني عيشتاوي وآرامياوي سديسات بو لي مخابن دي ساشي ما قلت بهتانو هجي بردواميا فرمانيا هتانو هجي او بيلان ايگو تنقرنا في ملتي تاريخا في ملتي وتنقرنا
حتی نهاشت بردوامن راستی او شر هاتی چیگرن شر کی نیخوش بو شر المنطقه ماده چی بی طبعا نت وی شر رنا ام ناخوازن تجارشی شر المنطقه ده چی بی پشتی او شر هنکی درکتی هنکی نهاشی مخابندی ساجی خلق ما يكوش برد به خلق ما يترقى مالت خود ده يعني ایدی خلق ما نخوازه وگره شنگال يعني نخوازه وگره سراخه خواه هنک نراحتی چه بویا نون فينا من الوقت بلانك بيلمبري وگره خلقه سدی ست اف بخوا پیلانکا و پیلانکی دشمنایا اف پیلانشی پیلان دولتا ترک و حوال بنده و ایگو اف حزاب دردور حزاب سیاسی ات خواستن دی ساشی اف ملت ما کوچبر به ملت و نگره سراخه خوا یعنی هم چقاس خدمت بگن همش بو وی ملت دیگه اگه ملت نبی ما چما خدمت دیگن او خوازن بوی رنگی خدمت ما کنیا تیگ بدن نخوازن ملت در دور شنگال کوم به نخوازن خلب گره سر جواره خوا یعنی یکی کوچبر چی جاران نصر آخه خو به و نکار به راحت ifade خو بده و نکار به راحت البرخو بده یعنی وقت انسان کی تسلیم کرید خوازن دیم ملت ما جوان رب تسلیم کرین ليه همشي بيت بيجنا ملت اخوات انسان يعني بيجن طير برفع خوري قنجه دار السر كوغا خوشين به انسان جي سر ارده خو کاری جیان بکه افی بیا ما اجوی ملتی را و هر دری شر هیا يعني هم بيجي شنگال نا آرام شنگال شر هیا هر دری شر هیا وقت او صاروخ الهوليري داين باش اگر شنگال دامونه و چقاس تشت بلا کربانه کسی بعض نکر هر دری شر هیا لیهیدیا مش خود هیا شنگال وگر سر وضعی خواه بری و ابنیتا و باش ببی و امو دولتا خواه فکر بکفنه تنسیق که باشش خواه ام متتشتی گور زیده دستور عراقی بیشه مش دولتا خواه نخواستی و متجارشی پیلی قانونی دولتی نگرینن انا هر جاره که ام قانون دولتا خورانه کل وقت صدام حسین و تا روجا ایروجی اب ازیدی ولات پارزید و آخر و دولتی اون دولتا خوام پارزن تا روجا تاریجی و آخر خو ملتی خو يعني نرجع وقت جار سري هم آواكنو وغيره شنغاليرا وقت جار سري ونشار بينه خدای وقت جار سری یعنی تشته وقت گویی سر ارض الواقع ام بیشن تشتکی نها ام بکرین شنگال آرام ببی شنگال امنیت شنگال وگره سدی سد وقت بری یعنی ام بیشن افیز مای گو تعب دیدین افیز مای زحمت دیدین افیز مای گو شهید داین يعني برش دیدین نخوشی دیدین و بر خداین اف پاراستین براستی هم خوازن شکلکی فرمی او هیز بنا قبول کرن يعني وكا اسايش وكا امنيتا منطقه وكا اوشي وكا بوليس فيغرا السيطره الهر سيطره كده جي بغرين و ام بيجن يعني دولت جي مره هاري كاربه اجبار هكا يبا شائيرو قوتكي عراقيا وقوتكي ازيد خانيا بمنطقه باريس بترجي اجديلا راسيه في نقطه اساسيه ما قال جاره ماديه يعني وقتك يبشي البرخود 2014 یک هیزل برنامه يبشي چکه خویکیم افدر پاراستن و ریش عراق را فکرین و عراق دیسا آنین ورد بجی کرین براستیش ایش دیلا عراق سپاسیا یبشی بکی و سپاسیا وان حساب بکی مع الاسف فنک ایریش یبون ام بتشتی نطرحتن يعني في رنجة هكا أفهز ما يعني بشكلكي حقيقي يعني بين فرميكرين و جيوان الهردري ده هبه يعني نوكا براسيجي مخابن يعني دولة الدنيا عالمك تيرورست المانيرن لما شرط تيرورستا كني أمنا تيرورستن يعني ويجابي الدنيا المانا نيروت ده باش راسته يعني شركي بمشان الشر تشك شو هركز زاني شر تشكو تلقت حقن يعني شر تايبات جواكا ما براستي تنجشت يشاوا زود كذا بن باندورا شر تايبات يعني شر تايبات شو دشمني من ماشيني
يعني او هبه او كدي نيف ملت او رفا تشبي بشتي شر سكني ومقشتنا حلقه جو شر ايدي نبي وما عالمه قرت جو فقرن لما خابن براستيجي او شر تايبت ملت مقاله جارات كيف بن باندورا او شر تايبت بشتي چوين پوجمان بون بلکه گلگا هول دا وگرجی ل مجال خونه دیدن وگرن الورد شي خطریه که مثلا انسان چون نخوازن او منطقه ودری نخوازه وگرن ودری نخوازن بین سر اخا خو یعنی براستیجی بانگوازیم اشتباهی ازدیا هم راهیا اساس ازدادیا خو به پاریز بشرم اخا خو به پاریز يعني الفرده ام بشيا ليستوكي دجمنان نگين شخو تجارشي دجمن خوستي ام سرفراز و آرام ببن هرتم خوستي ام درو دنيا بكفن يعني براسي جي بانغ وازيام مش ملت مراه بلانه كده فان ليستوكي نكمن فان ليستوكي ند باش ونين خافاندن ونبنا بالغي الدست دجمن هذا شخور بكار